chibai ule voin hi September ni som paruk sang ni le som ni pani zir tom ni nia ta je township au pho ain khuwa sipai paria thi tu hianin bulhantan taila sagai region ta je township a voin September ni som paruk jingdar nga le mini somni panga vel khan ta je khopuya tanga mel nga vel hla au pho ain khobul operation nei firfiak sipai IB somthum pathuma sipai force somruk paruk vel ta chu ta je PDF Suebu District Battalion rukna le Battalion Sarina ten ral thuam lianin voinga le ral thuam te ten an kapa su in kana chuan atlem bera military council sipai pangan thi thu ta je PDF te hena tanga hria tani anin ka hnu lok daruk le achan ve vel khan sipai te hian malam pan zelin au phu eng khuan lu ma in PDF ten len mai nin an bai le a mi pathum vel thi bel le in PDF ta chu himdam takin an tol son le ti hria tani ta je PDF te soidan chuan sipai operation ta chu ral thuam lian le te in kan kapa mi pangan thi chumi hnu chuan an kal zela len main puaka pathuman thi le chumi hnu dar somvel chuan sipai ta chu khu alutin chena inan hala azat se ero kan la tha thai ri lo kho chunga hian tual chung mi tlan chuak man lawatang tam takan om tinan soi pale taung sipani thum chung in kana sipai panga thi in somthum velan hliam sagan region pale taung sipa September ni som pahnia tangani som panga thleng in kana a military council sipai panga thi in somthum velin hliam an tur thu pale township base Black Panther Paul Roy tu ko au ka an soya a soidan chuan September ni som pani ni khan pale khopuya tanga chuak force zavel operation nei firfiak sipai te suelam khu alutin tlaidar nga vela suelam khothang lam tol chungmi ta kaudana mi atira tempulanti moi tong kholaman kallain PDF tang rol ten len mainin an lo baya sipai thi le hliam turan omnola wangin suelam kholaman tol son le chumi nu September ni som pathum tu khowa rol vel khan suelam khuwa tanga kal chuak le in moi tong khuwa le min kho in karan kala moi tong khuwa lu tum sipai te chuan PDF te len main kamna hunan thlen lain len main chu ti puani le a hliam tur tam takan omle wangin kho chunga chen in zale somni pasarin halani ti chuan tlaidar li vela chen in tam tak hal tu military council sipai ta chu PDF tang rol polin nei chil takiran kaptana chuan in kana thi le hliam tur sipai then khat chu suelam kholoman phura hliam tur then khat chu moi tong khuwa pui thiam sikula an hliam te an kol sakin zanan riak ngala atuk September ni som pali jingkar khan moi tong khuwa tangin kaya lui kanin miai township bongchi kan khothang lam sero khobula tun thlangin an la in kula ni thum chung kan baina a chuan ui chau sipai panga thi in hliam tur somthum velan omte na soi he military council sipai te bai tu ta hi Black Panther Guerrilla Force te Black Peacock Guerrilla Force te Burma Peacock Guerrilla Force te MPL Middle Earth Guerrilla Force te miai township local PDF te pale PDF battalion khan ni ruk tang rual te an ni min miu khopuya ken ball khela infiam sipai rual boma bai ni in pasarian thi sagan region min miu khopui chunga ken ball khela infiam sipai rual te chu nimin September ni som pangat lai lam khan boma vom ni in sipai pangan thi thu true fighter thu puang tu in kheten media shil asoidan chuan min miu khopui high school a ken ball khela infiam firfiak sipai te chu true fighter pol le zero guerrilla force 10 bai katangin boman voma an infiam nalai taka tlapuaka ui chau pasarian thi ni in phayati ten min shil kan pol te chu hurang takin an tlantlanga tuma hliaman omlo siam chobbamin an voma chu bom chu hand grenade aya thokna chia siamani chu wangchuan ui chau thian tampha ti na soi mi miu tangsipa hian PDF 10 military council ten bai thina ni tin deuh tholen mai le in kana la thleng rang thin ti hria tani mi tangsipa sipai le piuso thi pol te ka ani in parukan thi Magoi region miai townsipa mi puite chunga in luling web pau khwa sipai le piuso thi pol mi pariat te chu PDF tenan kapa sipai le piuso thi pol mi paruk thi in carbine silai pakhan le silai mu ten khom thu miai townsip PDF thupong tu hne na tanga hria tani voin September ni som paruk chhun khan mai thila yuadan si le sepia kholama mi pui bungrua te suwa sama web pau kholama le sipai le piuso thi pol mi pariat te chuan na bike pali chu miai township mi puive hum to pol PDF battalion khanna company khanna le tamathi ral thuam lian gorilla force 10 lo changin an kapa mi paruk amhuna thingalin mi pahni in hliaman tuara carbine silai pakhat magazine pakhat le silai mu somni pahnian khom ti hria tani
มีไอตั้งสิ PDF ทุบวงตุสวยดันชวนเว็บปกขัวฮีปิวโซทีโพลตะขัวนี้มีไอตั้งสิปะชวนปิวโซทีโพลโคลาร์ตะกันนี้แห่งปิวโซทีโพลตะฮีมิสวลเลนุนร้องตักเวกันนี้บุไฟเบียกงาอายเต็มกอลตะจูอันลักสักทีนตีน่าสวยไอยาโรตั้งสิงวยจวนขัวอินกุลสิไปเตใบนี้อินปังอันทีสกายลีเจนไอยาโรตั้งสิงวยจวนขัวอินกุลฟิร์ฟิกสิไปเตเลปิวโซทีโพลตะจูนิมินเซปเทมเบอร์นี้ส่งปังจิงดาร์ลีเลอจันเวขาน Revolution Force ตั้งรัวเตนันใบยา Military Council สิไปเตเลปิวโซทีโพลมีปังอาทีนปัทุมินเลียมันตัวระอันอินกุลนักเกมโป PDF ตั้งรัวเตนันหัลเสียสักไทยบ้ากะเฮนเกเน็ตประขาด Mobile Phone ประขาด Power Bank ประขาดสิไปแบกประขาดเลไซโรเคอร์ประขาดันคอมติเชียตันีเฮสิไปเกมใบตู้ PDF ตั้งรัวโพลตะฮีมุงยัว District PDF Battalion รุกนัตเตอายาโรตั้งสิมีปุยเวหมตุโพลเตMinchin District Battalion Sarina te MRTF te Tapingyo Guerrilla Force te Danger Force le ABNPDF te anni AA10 Emergency puan nuwa sipai camp pakatan langal Rakhine State Mount Township Marlama Military Council Nuai Thok Ramriveng tu ta kem mi tai kem chu September ni som pangat lai khan Aragan Army AA10 an lak thu he kem bul nai khuwa cheng venglal secretary pakhatin Mizima Media Shil asoi dan chuan AA10 hun sang in kana chuwa thai thun puan hnu nimin tlai dar le pel khan in kap tana anin kam na sakhom mai chumnu lok chuan AA10 mi tai kem chun la thaya an hal ral vek chuan Military Council 10 jet fighter atangin anon kap na sa tukena chuan engthom ma kan hre to lo thi le hliam omzat hriat tumin kan ngei ven me kani tina soi he mi tai kem an lak na hian Military Council lam thi le hliam za thi hriat theila nilawa ral thuam lian le te na satakan ka tona wangin Military Council lam hin thi nual rin ani tundin huna hian mi tai khuwa tol chung mi puida chu sahim na zongin ram hnuai lama te tlangkar aten tlan seveka eile in ba ka tom hulna tur an mamo hle ti sia tani mani lokhan Mount Township LIB zathum somnga pahni battalion kem le Bangladesh Ramri Melbourne Somlina kem AA10 an lak khan Military Council sipai tam takan thi thu AA10 thalak nen tar lang to a kha kem an hlau ta kha Military Council 10 lak len tum thu tu chuan siam hnuwa Military Council 10 ral thuam le sipai chopan tum le wangin Rakhine State mun tam taka in kana chu thai thu September ne som pali khan AA10 emergency lo puang lok sa to ni pakhau kuwa patrolling nei piuso thi pol motor in zui boma bai ni in pahnian thia pakhataliam Magwe region pakhau ku township me che chun chang konga patrolling akal piuso thi pol motor in zui chu pakhau ku PDF pol in bominan lo baya pahni thi in pakhat na taka hliam thu tol chung PDF pol in an soya September ni som pali jingdar kwa le mini somli vel khan me che chun chang kong changma chi lui bul chun chang atang chuak piuso thi pol bike paruk le motor pakhat chu pakhau ku mi puive hum to pol in boman baina a sipai tirka piuso thi pol pahnian thia pakhatin hliam na taka tur thu ria tani iyawri luipuya sipai long rual chu avai ni na drone manga bom thlaka sipai pathuman thile iyawri luipuya kal firfiak sipai long rual chu tol chung PDF pol wings of the iyawri te miai township PDF te Security Force CDSOM le YF drone team 10 September ni som panga khan avoi ni nan drone manga bom thlakin an bai le a sipai pathuman thi thu ria tani miai township PDF le security pol CDSOM choi tu pakhat chuan tukin chomhadar som pakhat vel khan firfiak sipai ui chau ho chu security khau tak nen mandale tangin an ron chuaka an oil phur long chu iyawri luipuyan kallain drone bom hangin kan baya speedboat le oil phur long inkara takla in firfiak sipayan thile tina soi chutiang bokin September ni som pali po khan iyawri luipuya min chiana tanga mandalei pan security khautak noya chuak firfiak sipai ho long rual chu tol chung PDF 10 drone mangin boman thlaka sipai pahni an lo thi to bokani kalimeu chuana jingkalin kholaya Military Council sipai te len maina baini in sipai pathuman thi sagan region kalimeu khopui chunga sipai tele kale GTI University in kul firfiak sipai force za somnga vel duty in thlak tura kalte chu jingkalin kholaya kale urban guerrilla force 10 len main in an lo bai ti sia tani chu len maina baina chuan Military Council sipai pathum amuna thingalin hliam tur tam takan om thu mita mutu te soila chongin kale UGF 10 DBDN shila
an soidan chuan force an in thlak tur thu kan hriat bo zuin jin kalin kholeya landmine kan lo kama landmine puaka chuan sipai pathum a hmun an thi ngal thi le hliam tur ta zinga hian kutbung te kebung te po tam takan om ral thuam le force kan in tam hle wangin kap pa chungin kan tol son tinan soi kale UGF ten tol son nu hian an ram mun na tlang chunga himdam takin an thlenga tunlai hian military council ten kale le kanggo inkar motor kongpuan zo thina wangin tual chung mi puite he konga jin vai wak lo turin hriat tirnan chu ngal bokani rengun kun chian konga military council taruat tangu kholal so angwa ka hlumania ye chile palo apo venglal pani ka hluman ni bok rengun kun chian kong township military council taruat toku kholal so ang chu september ni sompali zan dari adrik ma deuh khan an ina omlai tak ka hlumani thu hriatania tual chung mi pakhat chuan rifle silai somvelin an kap in chung thlengan lu chila venglal thi nuwa police le sipai hon ron thlenga khochungan dap kuala duty an in siam hal bok tina soi chu tiang bokin september ni sompali chohnodar thumvel khan iyawari region yechi township zaratla kholal military council taruat tabu achu ngaten chau township chongta khobola bai ka tlan line ka hlumania tual chumi pakhat chuan ka hlum ngalani konga bokhupin athia minis somni vela sipai hon ron thlenga arwang chun phur chuak ta ni tina soi tanin tai region polo township po september ni som pathum chomadar som pakhale minit nga vel khan town ya kan kholal yu naya chu silai keng mi panga in manen an kap phluma miai le thowe inkar kong tuilon kora arwang chu mu ani miaya police duty pariat te MVRS polinan baya police pakhat ka phlumin ral thuaman khom september ni sompali chohnodar khatvel khan magoi region miai township townsong khobola duty kual police pariat ta chu MVRS polinan ka pa police pakhata thi thu ria tani miai township village revolution force MVRF thupang tu chuan police ho chuan well tu tuil thailama mun veng an duty kuala kaini lamin va nei chilin kan ka pa police ui chau pariat patrolling kal kan mu rualin kan ka pa police ui chau pakhata thi akumza chia chukan soi thailo aming chu singkhan tuania asilai GT pakhat amu sompanga magazine chuang pakhat phone pakhat poisa cheng noi khat chuang le ID card pakhat kan lak sakani tina soi chu in kana chuan police dang pasari ta chun tlan chia police pakhat chu ka hliamani rualin PDF lam sipai pakhat le civil mi pakhat point hliaman tur bok thu ria tani kata township aninga chung in kana military council lam somni chuang an thi sagan region kata township september ni som pahnia tangani som paruk thleng ninga chung in kana military council lama mi somni chuang an thi thu kata township mi puibe hum to polten thu chuan siam september ni som pahnia tangani som paruk thleng kata township kata khopui chaklam mota area chunga to chung be hum to pol tang rual tele military council sipai te inkara tumnga ai tem lo ninga chung in kap to in military council ten mota lia tanga kata khopui lampana operation an nei le chu landmine kamnam hun hela luipui dung zon kalain sipai pakhat luipui tlahlum ruang mu ani ti sia tani ye u township deputy police chief in ka phlum sagan region ye u district police chief officer district police chief chu september ni sompanga tlai khan amale ma in ka hlum thu police station nai vaya cheng te hena tanga sia tani ye u district chung township sangsanga police ta hi ka hlum an ni fo wangin security thattok lo wanga pule deman hlo hlea chu wanga ril ruha le mang ana wangin amale ama in thata police station chung a room tuk ver khar vekin a in ka phlum demna turna sata wangin he kong chau hi than tura nei to a atlan chua du point atlan suak thai box si lo tin an soya source ten khatan soidan chuan ye u township administrator Paul tenen an in hnial buaya deputy police chief zurui chu amaru man ka phlum tinan soibok deputy police chief thita hi wen neya nia wen tlaidar thum lebni somni vel khan arwang phum tura ye u thlan molan pan puilain kong laka boma puak lea thi le hliaman omle wero hria talani lo landmine pu nu hian sipai ten ral thuam an tong pong ka le chiam ti hria tani military council ten thune nan lak nu hian police le police in thatte mani nun la in that anum nual to ti hria tani military council te ka wangin ral tlan mi palian thia mi som pathuman hliam sen state le karen state in rina mobe khopuya
Military Council sipaiten September ni som panga zandaruk vela tanga zanlai thlengin ral thuam lian anchelek na satle thu ria tani Military Council sipaiten ral thuam lian ka chiam awangin September ni som paruk jing dar ni vel khan mobe miudo biak ina bomatla a ral tan mi palian thinga la mi som pathum ai tlem lawan liam thu mobe thupuang tu mi pakhat chuan a soi bomatla ka wang hian kumsom mi vel unau pahni le kumsom nga chuang pa pahnin boral ngal thu ria tani Military Council sipaiten September ni ria ta tang khan mobe khopuya lai puan kap na salea September ni som paruk thleng ni tinan lakap renga mobe khopui kianga inkana omlo na khuwa po bomatlak nuala wangin mi puiten hlau thong hle ti ria tani Military Council ten mecha sipai ral dauti rantum September ni som pahnia sipai control miawadi chanchin bu chuan sipai lu tura somna recruitment pakhata kumsom paria tatanga kumsom ni panga inkar pomlai nei lo meichhia ta chu sipai atang turin a soma sipai tang tura dil tu ta chu thali chung training pek nuwa khomwal lam Air Force le Navy Force lamaral do na tan puya ta na mo phuna pek ani tur thu tarlan ani adil tu chu tunma bachelor degree nei kherangai to lova ri zonga ero keji somli panga paungza vel hnuan ni angaya tunma deuh khan meicha sipai ho chu kaya state telin ral matong frontline hmuna muan ni thina kaya state ta Military Council sipaiten meichhia te manin mishing pho human silatan anmang thin bokani Military Council chu sipailak na run pui nei tumin anin puat sa tan toa Military Academy kaltum te chu kumsang ni le somni pakhata thunei na lak nuwa antlem to hlea chu wang chuan komin July thla tang khan Military Academy le University of Technology lamalut du te kumbithlia za chu kumsom paria le achan ve thlengin abithlia sang hialani Military Council chuan a force zauzelnan officer nupuita chu military training nei tura ti ba ka sipai thlop tu te USDP member te sipai bang to te chu piuso thi pol nena thok ho turin thupek a chhuwa boka masetun thlengin Military Council sipai da chu tonhriat nga to ethnic arm group ho nena anin ma sonin thian tam chho theile a National Unity Government NUG sarkarin kumsang ni le somni pakhat February ni saria tanga defensive war apuana tangin sipai sing ni le zale somngan thi to a sangsari chuang an hliam thu ria tani Military Council sipai za chu sang ni le somni pakhat kumtir lam khan noi thum emo noi thum le achan ve vel nia chu tania tuna chuan noi ni vel chi omin noi khat chu indau tak tak le indau na mola kal thaiten ni thu ria tani bok jet fighter le helicopter ho man thaireng turin Military Council na siam tira air strike le guerrilla attack manga operation nei tumani Military Council chuan indau thlona le helicopter ta chu englai po man thaireng turin repairing le maintenance ati ti rualin September sarkar ni chungin jet fighter thlo zirle indau nun chanzirin chunjana practice in rengun le ne piro inkaran thlo jak jak thu ria tani not okla pa veng chung mi pakha chuan zanlama jet fighter thlok thom kan tha thina helicopter ri po beng seng khop mai chun le jana jet fighter howan tumin an thlok chuak deuh rang mai Air Force lama kan thian te kan zo chuan an practice ni in min shil tin an soya Mandalay tual chung mi pakhat poin Mandalay chualam highway chunglama tangin chimlama jet fighter pol thumli vel an thloka kan chhiar dan chuan paruklai ni ti in khetten media hil chuba ka Military Council chuan Air Force lama thu chu reng reng zom tur le thup ngai te social media lama darlo nan thup tlat turin kumsang ni le somni pakhata tangin thu chu asiam to a chuti rualin sipai hmuna chung ko omphal chin le pon lama omphal dan te po strict takinan kalpuya sipai chung ko athian tamlu tu ka wangin Military Council chuan a hu howa operation nei aya civil dress akalte PDF lem changa nunglama tanga bai thut dan te tunma anga khosang sang fangkuala om ain kem pakhat rin om taka in kula avel then fai na tho tele gorilla attack angchi mi pui in daudan anga kalve jok to turin asipai ta chu ko mubok thu ria tani Ria Military Council ke matangin sipai pakhataral thuam nen tlan chuakin CDF hual ngora main pe Sinstead Falam Township Indau Myanmar Ramri Rekhodar Khua Military Council ke matanga tlan chuak sipai pakhat chu September ri som panga khan ral thuam fam kim nen CDF hual ngoram battalion a in pek thu ria tani he sipai tlan chuak hian MS silai pakhat silai mutlon zani le somnga silai mubom pali pai ponin mi puibe hum tupol ta na hlana
HPO CDF hual ngauram ten chiat noi somrukan pe a NUG le mi puive hum pola in report in mun himlama thonani thu CDF hual ngauram ten an thu chu antar lang ani Military Council ten tedim township a ei chop thil chi sang ret pa ngai aya 20% vela tlomin an zortir Chin State tedim township kam hau hola Military Council sipaite huai hodna in September ni som pari jing daria le achan ve tanga dar som le ni somli thleng khan ei chop thil chi sang ret pa ngai aya 20% vela tlomin an zortir thu si atani kam hau hola mi pui thanem takan bazara tun din hmuna thilman ret sang mm ma se kun na thok ta hlo pun chuan lo wangin na thok tu tele mi pui wan tlang ten har sanan to nual thu ri atani tedim khopuya tol sung thalai mi pakhat chuan tun din hmuna hian mirsel pa ngain nilenga na kan tho po in bong sa article somni panga keji chan ve ai tlem man vel chau a hlo chua thei ngora chu wangin man tlom taka lei mai thei om wangin kan bor lui ni ber mai ti na soi Military Council sipaite huai hodna vekin September ni som bhani khan falam khopui town hall bula le September ni som khan ha kha khopui department office kota ei chop thil chi sang man tlop takin an zortir to bokani Military Council ten Chin State ta ei chop thil tlom takan zorna hi an lem channa ni in soisela hlo Chin State khopui sanga Military Council sipaiten ei chop thil an zortir chungchanga mi puite chunga ril ru tak pulova lem chan angan lan tir me ni tin an soisel September ni som pali khan tedim township sikul veng kam hau hola Military Council te kun hnuaya office sang te hoi hodna in ei chop thil chi sang tual chung ret aya za som ni ai tlomin an zortira hemi chungchanga tedim khopui tual chung mi pakhatina soidan chuan kei chuan lem chan thil angin ka hmu kei ni hian mi puite hi kan ngai sakti angin lanan tum angin ka hmu tina soi Military Council sipaiten an zortir ta chu bu fai tel kalape sa artui le thlaina te nia ramdin huna chian lo wangin atu ve tan po har sana kan to wangin kan lehlomani anti sia tani tundin hmuna hian mi puite sum har sanna wangin muntina man tloma piang an umzel angani ti hi ka hmu darani ti in tedim khopuya tol sung mi pakhat chuan a soya Military Council sipaiten September thatira tang khan Chin State ta hetiang hian ei chop thil chi sang man tlom takin an zortir to a ha kha khopuya le falam khopuya po an buat sai to a khopui danga po buat sai le an tum thu ria tani Ratlante thamuang takan omna tur an buat sai lo chuan kan thon ho thai lo ti in Mizoram sarkar chuan a soi Mizoram State Myanmar Ratlante thamuang takan omna tur an buat sai lo chuan Mizoram sarkar hian a thon ho don lo ti in India sarkar lai puya shil New Delhi khopuya chamek Mizoram State Planning Board Vice Chairman H. Rammoya chuan September ni som pathum khan India External Affairs Minister Joint Secretary Smita Pan neranin hmu tuma Ratlanta chungchanga Mizoram sarkar ngai dan chu Mizoram di aizol posa tarlanani Myanmar a sipaiten sarkar nan la ka wangin boina chuak na salheya Chin State le kalemyo township mi pui tam tak chu India North East om Mizoram State a hian an tlan chenualani Mizoram State a Myanmar Ratlante thon ho tur chungchanga India le Myanmar Military Council te thuruk August thla khanali kawta he an thuruk likawta hian Ratlante thon ho tur chungchanga thunai tu ten konglaka le him takan thlen theina na hmala turin Mizoram lamin atul anga hman lak tur thu te chuanga hetiang boruak ani wang hian Ratlante thon ho chungchanga Mizoram sarkar hian adin na nga ya ala din rang thu India sarkar lai puya tlang takina soi ani khati jong kha voina chanchin thar kan ngai thlak the te chu ni e